Pozdrav ljudi, dobrodošli u treću epizodu Minecrafta sa Craftmanom i Hitmanom. Ej ljudi, bok. Danas u ovoj epizodi dovršavamo kuće, koje su ostale je. ovako na polu. Dovršavamo. Ajde, A možda bi trebali spavat prvo. Hitman, ajmo spavat, to sam htio i ja reći. Ja sam u krevetu. Ja isto. E tako, znači sad idemo dovršavati kuće. O, to baš dobro izgleda. Je. Sam što im je to glupo što su napravili Da, da vrata, im tak da. kvake stoje. A dobro. Nadam se da će to ispraviti. Kako lijepa tekstura, čovječ. Da, prekrasno. A šta fali Minecraft? Da je ne znam kakva vrata, to je Minecraft, čovječe. To ne smije smetat. Da, ništa ne smije smetati. To mora biti tako. Ne znam da si napravim drveni prvo. Hitman, jel imaš šta ovakih običnih drveta? Ako imaš da mi- Neprerađenih. Ma i prerađenih bilo kakvih, samo oni crnih, tamnih. Na ti 64. Wow, thank you. Imam ja još 64 i 8. Ma meni sam treba za pod, imam 24, ali ne vjerujem da će mi to biti dost. Lopata mi je ovdje. No imaš ti kamenja, gdje ti meni kamenja? Imam, ajde doći kod mene tu da ne idem sad. A glupo će izgledat drveni krov na kamenom. Pa ja sam sebi tak napravio kad prelazim sam u survivalu. Jel dobro izgleda? Do našog super izgleda, onak isam mi tako od Cobblestona kuća. Da, i gore krov drveni. Evo tu ti je, ja mislim da, evo u ovoj tu, 64 imam tamo. Dobro, to ću ja uzeti. Imam još 53, ali vratit ću ti je sada. Ma dobro da sam deri. Još ne gremo, neće nas biti bolestan. Pa ja volio biti bolestan, ne bi išao u školu, lijepi sam Da. epizode. A nemaš snimati epizode na kašter, bukte. Danas ćemo kašter. Započeti kad... U ovoj epizodi ćemo kašter. 7. epizodu, nije mi dobro. Da, uglavnom. Tako. Je, tako nešto. Ali ljudi, ak nas vole, oni će to gledati. Da, ak nas vole čovječe, što nas niko ne gleda. Još se ni epizode te ne vide na YouTube. Sad nadam se da će se nakon ove vidjeti. Da, nešto tako. Trebali bi se vidjeti. Trebale bi se vidjeti, aha. Ko je sad spretan? Nakon pol sata. Ko je sad spretan, aha, čovječe. Cobblestone house. Idem si. Pošto Cobblestone pa baš lijep izgleda, samo fali. A ne, prekrasan je, srušen. Malo baklje, za bolje izgleda. Da. Ja si moram pijeska nakopat, napravim Eto. stakla. Ajoj, čovječe. Što? Još će mi trebat kabla. Da, rekao da ćeš mi vratit. O ne. Da. Ja moram rušit ovo. Od toga će mi biti. Da i ja tugle imaju. Ajoj. Moram naći neke bolje postavke za renderat video. Ne izgleda baš ono nešto najbolje. Ko izgleda dobro šta? Pa dobro izgleda, ali meni je slabiji kompjuter pa onda ne snima stalno 30 FPS-a. Aha. Ne snima ti stalno. Ne snima stalno, kužiš na 30, ide na 25, 26, nekad padne. Aha, tebi padne, meni ode više nekad, znam bit 40. Opa. Se spusti i vrati na 30. Gdje ode da ovu vodu Kad ti imaš mašinu, bok to 5000 kuna. Aj čovječ, šta? Pa i ti si imao prije. Da, 2006 je bio dobar. Što sam htio sad? A, da. Trš slomljena nogu. Evo ovi će prostor baš biti fancy. Jesam idiot. Krivi gumb. Našao drveni krov kod mene u survival, u opstanku kad prelazim sam. Našao je dobro izgleda. Ne možeš vjerovat. Ja jučer igrao survival.
Oh, odmah ispod mene je neka ogromna bilavkinja. Baš mi dobro poslužila. A, Male kućice. A joj, tu sam baš krenio na prav prozor, a tu meni ovo ne treba. Okej. aj nemoj mi to raditi. A Kako još ne znam treba. postavljati to kak treba. Aaaa! Šta je bilo? Padne mi krivo postavljeno. Treba će mi još drva, meni se čini. Da, da. Ja sad ići naruši drva sebi dok mi se ovo ne ispeče. A ne, daj. Ova su mi dobra drva, ova istih. Što su velika. Tu imaš, čovječe. A i lijepa su, nisu ružna neka. Nakad ih preradiš, to mislim. Da. Sam da krave i ovce ne pobjegnu negdje, da ih možemo dovući što prije. Ma kući. Pa nadam se da neće. Idu u grad, u život. Da, da, da. Pa idu na drugi otok. Oni igraju survival. Da. Vidi ovo kak lijep stoji. A je što obožavam ovo drvo, hvala vam svi vi koji ste pravili Minecraft. Hvala na ovom drvetu, svakam čast. Hvala na drvo. Pa ne, pa super je drvo. Prekrasno je drvo, izgleda kao drvo. A, fuck. Drva, drva. Idem si jednu sikiri. Sam ne kužim koliko dugo treba da naraste to. To drvo. Kad ga posadiš sadnicu. To mi nije jasno. Ne znam, nije. To i kad igram Nisam sam. nikad to probao. Plantat. Ja sam probao, ali nikak da naraste. Aha, slomljena noga. Sam onak... Da. Baš lijep zvuk. Da, prekrasno. Aj, stavit ćemo osvjetljenje na svjetlo. Ja sam stavio. A da ne bi bilo, znaš, da se ne vidi. Ma da je Pa sad je, dan. kad drveće udaraš, da ne vidi se. Da, 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 baš sam sad zbog toga. Još koju minuticu ću drva sjeći. Sikira, sikira. Da, sikira. A, fuck it. Vidi skills kak se penjam po drveću je. Da. Trš. A ne, Hitman, ali imaš koju sikiru viška kod sebe? Nemam, imam jednu istrošenu. Prekrasno. Jednu istrošenu. Fuck. Ti treba dam ti ovu istrošenu. Ma joj, gotovo, već se penjem kući po ovim Extreme Hills. Da. A dobro, Posmezna pa se. do sam sebi nakupio. Kroz prozor ulazim u kuću. Je. Poskliznaš se, razbiješ se po tim Extreme Hills. Pa da. Tš, Tako, 22 prozora. Daj se još peci. 28. Gdje Koliko mi je? imam drveća? 50, wow. Sam ja, Biće frajer. to 16. Imam drva. Prodam ti drva za 3 dijamanta. Da, prvo treba dijamante naći. Jednu epizodu ćemo kopat. I tražiti dijamante. Čekaj, Kad to napravimo može biti kuće i sljedeća sve već to. epizoda. A moguće svašta. Jer trebali bi naći željeza. Barem. Baš nemamo ništa. Malo redstone da pokažemo ono skills. Ne valja. Rekao sam da onak bi trebalo biti.
Sad sam iz dosade u single playeru pravio vrata zaključavanje. Makar mi niko ne može ući. Ja ih zaključam. Znaš, naprav sebi opet Sad onakav ne mogu vrata. zombi ulazit. Sam dok nađem one tu, u ovome. A i tam, u igrici, u ovome. XD. Običnom. Tu sam rekao da ću treba stavljati. You know what's cruel the nether. Jesi gledao koju parodiju od Minecrafta? Ne, još nisam nijedno. Ok, ja sam Gledao sam pogledao jučer cigu onoga. Gledao sam jučer cigu onoga, kaže. Kaže, ono, to provale cigana. Kaže, voliš li ti svoju ženu? Kaže, pa volim više nek tuđu. Pa to ti je to. Ja sam se smio, čovječe, ko budala. Pa to je ta čovjek. Ne, to je, ima još jedan onaj što. Koji isti lik. O daj đubre, već si prozor napravio. Pa, pjesak. Baš si like. Daj mi prozora. Evo ti imam 15. Strgaj ću ti vrata i ovak jednak sve strgano. Evo ti 15. Daj, A 16. kocka. Kocka čovječe, sad ću napraviti odmah 1200. Da. Šta radiš? Aha, to. Pravim si krov. A, ne. Drž. Ću ofarbać ih u crveno. Što ti imaš boje? A ne. Šala. No, just kidding. Tako je stvari. Vidi snijeg, sad ću otići. Fokuđe je višnja. A nije. A je. Ne može biti više Što mi se zbog... krov vidjeti? Pa nek se vidi šta. Lijepo. Ono, kao ne. Da. Moraš krov vidjet. Ja kroz svoj prozor u kući vidim krov. Šta kopam tu, svejedno nema ničega. A, ovo moram porušit, ovo me samo... Što mrak, već idemo spavat. Ma ne idem niko spavat, čekaj još. Ali dok dođu ovi kreteni. Pa šta ti može gore? A neš moći spavat, ako će biti blizu, da ćemo ih morat ubijat. Pa će biti zakon ubijati. Je. Krim. Ajme kako sam baš sam lik. Pokušamo skočiti i kako perfekt skakanje. Ajde spavat onda, ajde. Pa sad sam se popeo gore. Onda nemoj. Pa ne, rekao, hoć, ak ideš već, da. Dobro, te stepence mogu napraviti. Sve na njih se može položiti kada hoćeš. A ne, specijalca. Biću se na svom krovu. Joj, fail. Idemo unutra. To malo rasvijetli. Samo za svaki slučaj. Baš sam glup. Zašto? Vidi vještica, marš, čarobnjak mutavi. Kakva vještica? Čarobnjak onaj. Šta je to? Ma baci napitak na tebe pa tam je vani. Gde? Zato bolje trebali ići spavat, Daj da ga killnem sa ruku. Oh fuck, pazi, sam... Pedeći. Video. Sad kad mi vrata, može vrata otvarat. Ne, može, sjeć ga smo Nemoj zezat. Ozbiljno može. Da ga ubijem. Pa probaj, ja ga neću ići ubijat. Znaš ružno, makni se od mene. Fuck, otrovo me. Pa to ti kažem. Ali ću umret ću, ali. Nećeš mu, mislim da nećeš umret. Daj mi milka da popijem. Ne, umrijeću 100%. Biće to fail. Umrijeću. Ne. Đubre. Šta si umret? Umirem.
Što si umra, a? A, vidi, ne mogu umrijet. Zašto ne mogu umrijet? Ne možeš umret, ja mislim da od njegovih napitaka ne A, umreš. to, počinje mi se opet. Dođe mi do kraja i onda sad mi se regenerira. Da idemo spavat, možeš spavat. Vidi ga, majmun. Vidi na prozoru mi je. Njega teško ubiješ. Neću ga ni probavat kad imam samo ovaj mač. Ne znam ali mogu spavat, ne mogu da. Ne mogu spavat zato što je on blizu. Stvarno? A, ovo je govno, pa ne mogu da. Nisam još. A onda idem gore izgradit to koga kara. Baš. Opet nisam napravio te stube. Odlično. Stube. Što to znači? A joj čovječe, kako sam ih izmjerio. I sad ne mogu nazad u kuću. Gdje si? A, pogodio me. Opet. Da, kako je Ne, lik precizan. smutan sam. A, Isuse Bože. Kako je lik precizan. Idem ja skočit u tvoju kuću. Isuse, već drugi put padnem. Treći zapravo. Ne može vjerovati se- kako je lik precizan. Pa no, sam te pogodio. Ti si već završio sve, ko ne kužim. Kako sam toliko smotan. Zaboravim stisnit shift. Shift klikaj sve. Evo ga, Isuse. A di je on? Ja ga ne vidim. A ne vidim ga, nije ošao negdje, ošao. Ja čujem zombija. Evo ti zombija na kući. Moraš tamo dole. Trebali smo trebali spavati ići. Trebali smo, da. Sad je gotovo. Don't mine at night. Drop the pick and walk away. Sa sikirom razbijaj kamen. Eno ti ga sad će te pogodi, pazi! Aha! Mrš džukelu, fulo me je. Kako no. tebe baš voli, A mrš, da dođi privuci ga da mogu ući u O, kuću. pa da. Malo Pa ne, mogu ga pustiti da me pogodi i zaletim se u kuću. De nemoj mi to radit. Šta je, opet te pogodio? Ne, ušla je mama u sobu. Pa dobro, što sad? To će ja editat. Biće mali skip kao. Skip intro. A mora me pitat ali idem jest čovječe, ne može vjerovati. Pa šta, Isuse Sam- Bože, to tebe sramota. Pa Pa šta da te... glupo, pa neš na video ono čovječe. Ono je, lošo velik. Nemam pojma. Ajoj, ak mi je u kući, sad ću ga zaklat. Jesi, gdje? A, fuck, stisnuo sam na škrinju. Jel je u kući? Pobjegao je čim je vidio da sam napad. Čekaj, kako da napravim? Šta? Na mjesto u kući A, Isuse. da napravim do gore. Ako sad mene zbomba. Stepenice do gore. Treba. Mogu bi ih tu gore napraviti, ali moramo da ovo makniti. Ne, Creeperus! Daj, gore će mi. Fuck. Sad ga ti kuću raznese. Vodi ga dalje od moje kuće. Pa da, evo sad ću... De, ne moram tu. Isuse Bože. Razbit ću i tebe i njega. Jedva sam sagradio. Znaš da kad creeper eksplodira da ti ne ostanu. Da on kad raznese. Ostane ti para, ali ne sve. Ne, ostane pola od toga što on raznese. Pa da, pola. Da misliš idemo bi trebali završavat polako. Da. Da, Evo, to će kuće biti su to. nam gotove. Evo, zombi mi kuca na vrata i to će biti kraj epizode. Da. Evo, otišao je. Aha, nećeš mi doći u goste, a. Ništa, ajde, deri. Čekaj, još ima sekundica. Ajde. Poslažem. Gdje si? Da. Lošo. Critical! Na zombiju. I umro je. Jesi gotov? Jesam, ubio sam. Evo ljudi, i tako smo došli do kraja treće epizode. Treće. Hvala vam na... Da, treće. Koje Hvala vam na Shang gledanju Fat, imamo 3 i vidimo epizode. se u sljedećoj epizodi. Bye people!